magagikorwo me mathaka muno makiria ngakugeithia na ngakunyita ugeni thiini wa tabarira ya humuka na gaka ni gaturu ka wonjoria guku tikungi ni gwa Kameme TV na nie wanyu munjitaga Wangari wa Njenga ni twakirikia gucemania hwaini ungi hwaini muthaka muthenya ni wa gatatu hari wiki ino na ni wiki ya muthia hari mweri uyu wa andu njigua makiuga ni mweri wa August andu magikiuga makoragwo makienda uthire na ihenya na ngagikorwo ngihoka ati ni urakiinikiriria mweri waku na njira iria yagiriire muthia ni tariki 26 tugagikorwo hihi tugikimenya maundu ni maingi ni urakigwa maundu maria magitanyitwo ano horo wa El Nino ngakihoka ndukukihuthia maundu macio no ugikorwo kibanga na njira imwe kana eri ingi hena maundu mangi maingi maragithie na mbere bururi-ini witu wa Kenya no nie ni mwihoko wakwa ona maundu macio mothe magithiaga na mbere ati we wi mwega we mundu hihi we na thayo we no gima mwega wa mwiri ati ona angikorwo hena mundu gukurakaritie hihi kuma riria ukiarahukire nginya ithari riria mathaa maya ma thinacara hihi tugakiriganirwo ni maria mahetukite tugagikorwo tugiciria uhoro wa maria hihi turongoreirie na ngakihoka kuma twirigane ririkana twirigaine muthenya wa gatano o guku gwa Kameme na ririkana tucemanagio muthenya wa gatatu wa kana na wa gatano ni muthenya wa mwambiririo na wa keri mukoragwo mwina wahu wa Kariithi nie ngagikunyita ugeni officially ririkana cihanda thinacara nginya thaa imwe riu ni ithaa rimwe riega tugutwarana na wakiigua humuka ugakimenya ni gaturu ka wonjoria waigua gaturu ka wonjoria ni tukwariria horo wa besha biacara citiganite ni tukumenya kuigithia kwandandura ciringi ni tukumenya hihi biacara imwe kana maundu maingi maria ungika na nigetha thutha wa maundu maya mothe ri ugakiingiria ciringi muhuko ugakigura mutu kana ugagitwarithia maundu maku ma o muthenya na nikio tukaga haha na ndingitikira guka ndi woika ni amu ya mundu mwe ethiagirwa gutuka njukaga ndimuhangeire kundu na kundu ngakimuthacariria ageni kana mugeni agagikorwa agitumenyithia maundu meri matatu na nyingi na njira ya mwanya ri agagikorwa agitwira hihi karugendo gake na maundu maria agikite thiri cia biacara na maundu ta macio na hwaini wa umuthi ngire na mugeni na nije mugeni uyu ni mumui muno makiria ni mundu ona ringi mwakirikia gukiona ndagika cithiangite na ninjui ndina gikeno ni tondu ninjui ni mugeni ukumukenia ni amu ni agikoretwo industry ino ya maundu ma thenema na ngagweta ngagikiuga ati twanathaka nake thenema kana hihi thenema ici cia gwikorwo cigithekania kana cia ngerekano ona ni no kuo ndambiriirie koguo ni egwikorwo agitwira uria ambiriirie na nigetha nginya egikore mutangathi na maundu maria hihi akigereire gacira-ini kau koguo tutanathie hari mugeni witu njitikiria nyambe nguririkanie ati ni tugugikorwo tugikumemerekeria imwe kwa imwe nenda cia ukinyaniria ungiruga mwena wa Facebook wandika Kameme TV Kenya ugatwamukira na njira ya mwanya na nyingi wakiandika Kameme TV mwena wa YouTube ugatwamukira imwe kwa imwe nenda ciothe cia ukinyaniria ni hinguku na nigukiuga mwena wa X na mwena wa Instagram wothe wandika Kameme TV Kenya ni tugikorwo tugicemania na nyingi hena namba ya WhatsApp na ihau gicicio-ini kiu gia TV yaku na hau ungiandika ndumiriri kana woni kana kiuria ni tugikorwo tukiona na tugikorwo tukimenya hihi undu uria we ungigikorwo ukiririria na ngakuririkania miena yakwa yothe ni mihinguku wandika Wangari wa Njenga ni tukwaraniria na tugikorwo hihi tugitwana na ikinya riega kwa ihinda riri reke tugeithio ni mugeni witu etwire etagwo atia na atwire ritwa riria akioikaine nario ona ria gibandi no wega tumenyithie na atwire kaga atia karibu sana asante sana njitagwo engineer engineer Dennis Mushiri wa Kenya Jui na Ruthu ni njitagwo Mr. Mavila Mr. Mandunya kama sitaka kururumia kana kijana na mamake ria tuhumuke tumenyane mbili tatu tuongee biashara industry entertainment tutataye na haraka ni kuhorera wega wega ni ithari mwe regimaka yes how are you I'm very fine thank you you are welcome ni neguo riu no kunyita ngio wende rugure kwambia kana nie
Ona kade meto thie bureki ate. Haya. No tukire ogwo mwiroreri akeigwe oiga atiriri. Ndime twathie bureki. Uko aje? Ni ndire na uru. Hata mimi niko poa. Ngakena gukuona. Riu wikarite thina mia maita maingi mundu akuonaga rungi. Ndugamite. Ugithungutha ogwo. Kana ukiaria muno na wi mwaria. Ede story de wa nyingi. Kana tuogererwo ithaa ringi rimwe. Tuthome nginya mohoro. Era ndivyo kunenge tabu ya mohoro tuigirire nginya thaa igiri. Eni. Oh yes. Yes yes. Na ngagikena gukorwo ndi nawe giti kiu. Ndirika nawe. Atujaika nawe chini. Ivo. No ngamiaka ya hau gabere. Ima. Ni ndera mwiroreri ni ndamuhe gathirikani. No amuhutiria hanini. Oh yes. Kabisa. Na mwiroreri ni njui no gukuonaga ugitangatha na riu no ende gukumenya makiria. Ati much no. Wenda kumenya much. Much ni milenio. Kimwana kihoreri gataira maundu maingi. Oh yes. Kujituma tu hapa kule. Kitunguu ikinuka tunashukuru. Aki. Na nyendete entertainment industry. Wow. Nyendete arts, nyendete wandiki. Yes yes. Nyendete ikara handu akiri ciakwa cirachemsho. Na riu ri tatuhe history nini yaku tondu obviously wagiciarirwo no gigikura no githie thukuru na nikiona wi haha ukinyite gathabari kau gakoretwo atia hihi no thabari onta ya ciana iria ingi wakirikia primary thomire cukuru itagwo Ruthimitu high school gathi hau guo Thogoto Kikuyu Day kolega ingira Nairobi Aviation. Oh yes. Gacoka uga kihura ru arts, ngahura ru arts, ngaenda uhoro wa thieta ngapambana nayo. Wow. Na riu ku thukuru tugicoka thutha ri ni wari na maundu kana wari o mundu muthomi mafuku maundu maya mangi no kumaigua wiguaga kana wari na kaundu miakeo de primary dare kama mundu kahore de kwanza de primary dare ya shy boy. Aya nilikuwa tu kijana ametulia na story sana na watu no ndari tumuturia tuchiki no tumutuho tukoragwo tuhorerete no kaiga kaundu kirathi gachangamka murirore ni akenda kumenya chiki ndari tumutu tukoragwo yani twechini ya maji no ntumanga bado. Okay. All right. So hapo hivyo ni Raima. High school ndio sasa nimeingilia stories za media. Okay. De high school dare patron wa journalism club. Ndio high school no koragwo na irabu. Kuri andu a St John, ni kuri andu a Skao, ni kuri andu a journalism. Tuni dare kirabu kia journalism. Hapo ndio sasa nikai pick up. Na bado dare groove ni ya drama. No igo ndegete drama ni undu wa ndemu na kademu ndete muno de high school. Haya. Uniko gathomete nyingire drama. Si ati liko calling yangu. Na riu geko. Gathire murimo, getagwo Jackie gathire. Kagaithie. Jackie ke Brazil. Ni ndio atwamukire mwe kwa hiyo. Jackie aliendaga pale hivyo Brazil asalimike sana. Nilikuwa nakapenda nikiwa high school. Kwa crash kwa de high school. Ala. So alikuwa ga factor big sana mimi kuingia kwa drama. Na theater. Nini? Ndio wa the music festivals. Gatiagaga. Haya. Ngina hiyo niyo njira yakwa ya ukonaga. So nikaamua kupenya nayo pia. Na maundu ma Ngai ni maingi. Maundu ma Ngai ni maingi. Ni gagethire murimo gigitigwo guku. Brazil atikire bara. Yes. Koguo ni twakiigwa hakiri ona kaundu kau ka journalism. Na riu ni tukienda kumenya wakirikia thukuru. Ndarikia guikara atia. Ndarikia system ri. Ndarikia sukuru high school kana kole. Ndarikia high school sana ri. Hata kole. Andu marikia high school kana college ikorwo ni kwiyetha. Yes. Na millennials ingi u ati ikorwo kuhura mabarua gutukurani uguo mahaso hapa kule. Na ndendete horo muno horo wa kama si shughuli igirwagira andu kahua. Haya. Go de barista omwe muhiu muno. No guthondekere latte. Aya. By the way iyo ni favorite yakwa. Coffee latte. Gutware kana ngurugire. Ukwenda atia. We ni usago wenda gucera ngurugire kana ngutware handu. So nimeiva sana kupika kahawa. Okay. Nimeiva sana. Yes. Na ndakirikia school univa kwa cia riri kwiyetha. Hiyo time sasa nimemaliza shule sasa ndio nani amekuwa kuongozi Gibaki. Millennials ingi twakoretwo kuhigo ya ubako. Igo ni kwa ina horo wa kazi kwa vijana. So hapo hivyo kujitafuta kufanya packages pale hivyo
millennials nio meokire na culture ya guthoma horo wa computers. Ikweli. Yakoragwo wigire college uhoro uthome packages. Yes. Nikafanya packages, nikamaliza, nikafanya graphic design. Alafu sasa nikaingia Kole. Kole bado nilifanya stories za media. Oh, wow. Haya. Lakini bado sikuwa napenda sasa kuandikwa. Nilete muno uko de freelancer. Oro uguo maundu maundu mausa ni ndamendete muno. Okay. Thank you. Na riu etware nawe mwaka uriku korwo ndaririkana. Kai ni tene. Ore mwena wa Deia Film Village. Kuu ekorire atia nigetha wire mwiroreri akirigwo niko guku twamenyanire na. Mwisho no riri. Word of mouth. Yes. Kuna shughuli nataka kuanza pale hivyo na wanaitana place fulani. Hapo mundu urawetanite bado ni mundu munene thiini wa industry ni ya thenema cia Gikuyu. Etagwo atia muthuri ucio. Uria muraihu. Kana Kevin Matimu. Kevu. Ni andu mewekene muno horo wa culture ya thenema. Koguo angita andu ni mathiaga. No twacamania na eri ya mbere. Twakastitwo nawe by the way. Niguo. Ndarikana twakastitwo na nginya tukioywo. Na tukiambia. No ririkane character yaku hihi. Ndathaka kimundu kiriu. Ndigiriganirwo. Mukora. Ndari mukora muriu uru muno. Ndari igora na to dread. Ndaririkana. Vio. Igo ndari oka kijana. Oh yes. Wow. Na riu niho ngukiraga mwiroreri ni twakimenyanite miaka yo nyingi tukiuranwo mundu agigithie mihango yake. Na riu tugigicoka gutungana guo. Twacamania ringi. Tutigete kumetera riu njahi. Ni mekwenda. Ona ni uraga, ona ni ujuragira. Reke tumenye atiriri ungirora industry no ya acting na mithako na maundu ta macio woni waku ihana atia ni rihaga mundu ungikorwo wina riciria ria kuingira hau ringi ni hindi arenda kwimenya ungiuga umionete atia inalipa nirakanja lakini lazima ujue nikio raira thini wayo ni mundu ingira industry ni amenyekane he mundu enda fame ona hii na wewe industry na fame ndikona longevity ona hii kwanza ungiora ria Kenyans mako maivete ku move on haraka I don't believe vaga in overnight stars ona hii ugo ni kuga atia ndu mundu woneka TikTok akiruga handu mandathi na kuguru andu mamu embrace mamugira abu no rode ginya culture ikoretwo ku andu moya mundu makamwambararia bwe after wiki igiri ithatu makuriganirwo by the way so I guess me arts kikuja arts niko hii pande ingine ya analog na amini hiyo kujituma kupolish maze craft yako kugerera moko-ini mado unaona hii yes ni dabirie na stand up comedy na igwo ni dem fulani based yako wetagwo Jesse ni wajiraga tukino kafa ni ndathi yangi muhuraga miraini so kuna time fulani kulikuwa na show fulani hapo Hilton show igeacha ndio wetagwo Cedric Kuloba etagwo Kenya Kona riu mai na audition saa Kenya National Theatre tude makane menda tu jaribu so kwa harakati ya kwenda kujaribu ngisamania na andu adasoma kurifa kundu kungi so platform ya Kenya Kona kaigura platform ya kuhura stage plays niguo igwo gwacokera gukihiku karu mirango ya kuhura ngerekano cia Gikuyu stiari kuo by the way stiari kuo mundu ahura nyamũ icio muno ni Eric Ndungu thendu Eric Ndungu ore mweshimi wa kure mwena wothe iru ucio twanaruta wira ure wa Fanaka yes Eric ni alikuwa amepushio culture ya Kikuyu stage plays true yule kihigura mirango tukihura shughuli na Johari Ikenia Arts tahura shughuli hau National Theatre hau Alliance kuria mwena wa Sarakasi Dome na bado Harry Square higo Harry Square ndia higitwo tuko tunapigia bado hapo hivyo ma place so ilikuwa inakanja nili hagayo kwa jagi gwitikira ni ngigira wi entertainment business industry industry ni mundu othe ngeigira industry entertainment no igirie soso anyu igirie mamu anyu igirie tona twaku no ru business ru ni yangu ya riri no nginya kukuriri yo no nginya uri etha fair ya guthie round ciaku eko wina kari no nginya kari nyua maguta so kuna aspect ya business wow tareke turirikane ona cukuru ni cirakihingũrirwo ni kwari na maundu ma set books na ni wakionaga andu maragiuka magagikorwo magithaka kukiringana na mabuku uria marakiuga ni uri wageria set books ni mejaribu na kwahanaga atia set book dia horire muno kulikuwa na production yetagwo riri Johari
Yo production yetagwo ati inapotea yale chari ho yetagwo Odak yetagwo Jicho 4 Productions. Jicho 4 ni omwe kare mona kuhura ma stage play Fio twahuragira ura kwa ahoguo Karioko Social Hall. Ni ndekire set book ile kodekire Coming to Bath gika Merchant of Venice gika Kifo Kisimani. Ndio watene so nilifanyaga hizo uraku lakini sikuwa nayo ndathiete kindu gitagwo traveling theatre makoragwo na group igire ni kandu makoragwo me base Nairobi aso mahura shughuli ha National Theatre na ni kwari na traveling theatre no so mahuragwo ni Isanine ekoru kwina school kurutara kugwo Isioro magathi ta mieri 3 haiya nona tondu riu meguthie mathukuru maria me mugathi muke exhaust Isioro yothe kana Eastern yo le mugathirwo kama cukuru mothe na igwa ndu nimeragwo pa play league wari hagoma na magwanja so the mom kona bookings pia the more basha yako inakuwa mzito na mwena ucio kwahanaga atia actually warora ringi challenges icio cia set books tondu njui tha ici andu ingi ni megwikora ringi ona kwina auditions icio ni tondu riu thukuru cia hingurwo ma play mau ni mambagiriria mundu ungienda kuingira kuu ri hi gwitaria atia kuwe sawa ni gwenda kwa then of the day no ginya ko kenya niki urenda thini wa industry ine mimi kwangu industry ni ofisi na gode na ithe uri huana ate nemenya ni office ancheki ndio bread and butter niguo mamitaga eko urenda fame ni guka eko urenda kumetua career elio bado na mpenyo ciao unaweza kuwa umeza cast ufanye show big unaweza kuwa refer na msee pia upige production nyingine so wewe kama samanio lakini ziko lazima uanze hapo hivyo National Theatre ingia kwa DM igira DM ine ya kare morie umesikia mahali igira ine ya moja wikiria thiogerie unaona hii tondu ndo makwa bado na notion ya hii shughuli hata ishachukuliwa by the way unaona hata hii kumekuwa na conversation fulani kwa mtandao ile inasema dikwizo koraga shughuli fulani ya thira aria maraninia nio meno ege jeru wakora ndo ni makwa maigete industry to ni saturated na the same faces lakini mwambie msee jaribu you never know labda ndio hiyo change wanataka by the way na kuaminia tu craft yako na kuwa mtoroho juu na kuangalia each and every single opportunity you get by the way I guess yangu kwanza kujituma ndio inafanyaga hata napata ma opportunities I guess each and every single production kwa hii nchi nimeijaribu ni horeta Churchill haya ni horeta Kenya Kona esho kake 24 etagwo LOL etagwo ari hago ni kada etagwo Rapture the Scientist Mena Freddy kurugenzi ni jikete extra sare ya mwana anti-boss haya ni horete Vioja Madam Lucy ni best yako muno ni mwithia hari mwana wa California hapo hivyo Calif ndio area so guys na bado discipline ati wirira unaona hii ati ungehorwo thimu thaisi wirwo ni aje kare kesho huko asubuhi niko Jogesi ndio ile kitu inakosa saa hiyo discipline ndio watu wengi hawana unaona hii niguo reke riu twakiamba tweherehe set books tugicirie ni gukoragwo na halls ici ukionaga kwina teno yake na Kenya National Theatre na ingi nyingi riu hatari icio cia set book hena mithako yo ya kawaida hizo stage play sasa yes iyo nayo itari atia yo nayo koisa yo nayo nyendete makiria na nyendete muno ma place magwaka kuma scratch wanya kuri ma play ma ku adapt muko yari gave kuria Coming to Bath mukari adapt makamihe life ya stage na ni kuri shows ya bagia from scratch unaona hii Lege mugatua mutige ginya na idea kiria mugwika each and every single scene mugatua pure anyu muko metarege heguhe ona kana idea gorie rumukabia from scratch mukabia uko create mwi thoko inere niki kihapenaga thoko ya Kagemi kana thoko ya Wangige kana thoko ya Ndunyu kana thoko ya Kawangware mukabia kujenga pure kuma scratch riu ni maidia murandika ukabia kuririka na thoko itu ri kuri mutumia wiho waragiria andu agitua mata riu gwethwo character ucio ringi wakora ringi thoko yo ri ni kuri muthuri wiho endagia cai thoko yo ni kuri muguruki ona hii mukai macini ya thoko mugathi ringi cini ya mukawa ringi mukawa ucio etagwo Karumaindo ona hii Karumaindo ni kikoragwo thiini ni hari mutumia horuga kundendete andu wamwitia kindu giki areha kire otana mwitia wamwitia maini akarehe mahu nona hii fio nona hii mukoso ni hari mundu wa nduthi
Mundu ucio wa nduthire akoigetwo ni mutumia uria. So mnapatia play life. Na iko sawa by the na pia kukanja inakanja fiti. Unaona na stage play koragwo na thiko stengeto. Nyingi cebagia Friday, Saturday na Sunday. Unaona kulingana na production hiyo ri. So pia inakanja watu wanalisha mafamilia zao wanaishi poa. Ziko fiti. Wow. Na ziko kila mahali kama kunio National Theatre ni Korea Lions. Nyonaga Blue Springs. Ni Korea Blue Springs. Ni Korea theatre gikora horo Parliament. Hapo pia kuna theatre yake ni Korea Saracas Dome. Ziko ni sila absorb ado. Ma plays na do na ziko fiti. Yes. Na ni Korea utiganu. Ni Korea utiganu wa stage play na ugothie TV ne. Ona niho ngwendaga riu ri tondu ringi ona ni wiguaga andu aingi aria riu maronekana TV ni maumite stage theatre-ine. Riu tondu we ni wikoretwo guothe ni ugutwira hihi uria wakiambiririe mwena uyu ungi wa TV-ini na utwire utiganu na ungiurio ni mwena uriku ungiuga mundu ni agire guthie muno kana ni uriku ina challenges nyingi hihi? Gwiciria wa stage play ni more emotional to ni kindu vision iyo ni reaction ya hau turi ona hii ora convey mundu we one on one ona iko ni scene ihoru no ginya audience feel ona twathima thiko mwana ore ni arehereire na yo screen ni mo be na acting na ndire no horo cio wa ukorwo we na match viga ona stage play no ginya audibility yaku no ginya waria na diaphragm kuruta mugambo reaction on the spot ona tita TV ni ukirwo ate cut kana me ku edit stage play ora makirwo hau by the way character yaku ya bo andu ni maboeka niwe ukihata kiu yako ya kuingia stage umehata Ngisa isa dingine ya TV. Yes. Director ne ukwira na wase one kuigira twabi irege. Cut nuona. Live performance dire ati horo wa cut na ke. Mwabia ko roll tape. Ne gothi. We. Na raini kunyita no. Na kunyita ru raini. Unayo advantage ya stage play day best yaku no kwanyite raini ciaku. Ko ne utidaye kwira. Kai ko ne muiguanite mukaigira na wega ri ne ko agikura Tokyo. Okay. Ndorora muno. Thank you. Tobe tukinye hau nigetha tugicokereria riu ni ugutuhe uhoro wa film riu ici ya kuona andu aria tukionaga magithaka TV-ini ta guku gwitu gwa Kameme ni tuonaga o nyingi muno makiria mwiroreri wakwa ngakuririkania ino ni tabarira ya Hũmũka na gaka ni gaturu ka wonjoria. Umuthi turakirora maundu macio ma mithako ya ngerekano uhoro wa film industry na maundu mangi maingi. Angikorwo wina kiuria kana woni kana ndumiriri hena namba ya WhatsApp na iheu gicicio-ini kiu gia TV yaku na nyingi nenda cia ukinyaniria ciothe ni hinguku kuria kwa Instagram, kwa X, kwa Facebook no andika Kameme TV Kenya na nyingi no twamukire imwe kwa imwe Kameme TV Kenya Facebook na Kameme TV mwena wa YouTube mwejetaga Wangari wa Njenga tuhumuke oro hanini no nituracoka. Urerorera Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811 *630#. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya. Ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wa kinyanirio na kio hatari kurora riua. Haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV ino ni tabarira ya kayo ka murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite. Ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko.
Kayo ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti ni check, kobokobo ni check. Hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra gũcokereria hamwe naniĩ ngakũririkania ĩno nĩ tabarĩra ya Hũmũka na gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria. Ũmũthĩ tũragĩkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa mĩthako ya ngerekano, na ĩno nĩ industry andũ aingĩ meriragĩria mũno makĩria mũndũ akiuma thukuru na ũgagĩkora mũndũ no ende kũmenya hihi angĩambĩrĩria ha, nĩ makinya marĩkũ agĩrĩire gũkorwo agĩkinyũkia biacara ĩyo ihana atĩa, hihi nĩ ĩrarĩha, hihi nĩ biacara ĩngĩgũteithia, nĩ maũndũ ũngĩgĩkorwo ũkĩmenya we wĩ mũthaki na gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka, na nĩ ũkũrĩa na nĩ ũkũnyua na nĩ ũkwĩhumba na maũndũ maku magĩthiĩ na mbere o wega. Na nĩkĩo twĩna njorua na ũmũthĩ nĩ aragĩtũhe thiri cia industry ĩno na agagĩkorwo agĩtũhingũra meciria. Angĩkorwo wĩna kĩũria, woni kana ndũmĩrĩri he na namba ya WhatsApp ĩhau gĩcicio-inĩ kĩu gĩa TV yaku, na nyingĩ nenda ciothe cia ũkinyanĩria nĩ hingũku. Kameme TV Kenya, niĩ mũnjĩtaga Wangari wa Njega. Tuko na Moch. Kabisa jo. Moch kana ni Moch. Ni Moch is Mr. Mavila, Mr. Mandunya, Mr. Mavujie. Rĩu icio nĩ ndũ. Dawa. Kabisa, we are back. We are back like we never left. Kabisa mazee. Kana rĩo ngĩakiuga ya gũcoka nĩ twacokereria. Ndũkanyegenyũre mĩtambo. Ndakwĩra. Kabisa, tuma ku. Tuma rĩrĩ. Nĩ twakĩarĩrĩria ũhoro wa set books. Na nĩ twakĩarĩrĩria ũhoro wa ici ingĩ cia theaters na hall, icio stage play. Rĩu reke tũmenye atĩrĩrĩ. Ici cia TV rĩu atĩ mũndũ ũngĩenda kuonwo ma nĩ actor kana actress TV-inĩ gũtariĩ atĩa? Icio ngwĩciria nacio nĩ ũhoro wa referral. Rĩu ndakwĩra ũhoro wa rĩrĩ, gwĩtũma na reliability na mũndũ wĩrende bado nginya kũlearn. Unaona hii? Na atĩ we ndũrĩ stale, wena nĩ kũrĩ ma master. Industry ukishakuwa master yako imeisha. Unaona hii? Na gũcogotha andũ. Na kũengage na andũ me industry ni ũrenda gũthiĩ, unaona? Na kunyotera kaũndũ, unaona hii? Ukipigwa shughuli fulani uko ready kufanya kitu kingine. Yes. Yoda kwa reliability. Dauni yoda kwa ile show ni ya mshamba ri. Ndete tondeta extra. Aya. Extra mwiroreri ni yakwenda kumenya. Extra ni mũndũ ũrĩa rĩrĩ ũtũmĩkaga kũrehe scene more to life. Ona we na main characters. Na we na extras. Yes. Rĩngĩ andũ me mũkawa nĩ thubu maranyua. Nĩ thubu maranyua rĩngĩ kana rĩngĩ mwĩ ngari-inĩ, ngari yagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ Kakamega. No thĩinĩ hena andũ maneka tũndũ ku extend story. Ĩhotie gwĩkĩra story nyama. Nĩ kũremetwo kama extra. Okay. Ngĩtwa rĩa mbere, ngĩtwa rĩa kerĩ. Ũrĩa manjĩtaga makĩona wĩra wakwa, makĩama gũcenjia ga story. Haiya. So story kakaviwa nini ngĩkora hũrĩte ndahora mshamba for miaka andũ ngĩona iga ndĩ mũmbaru. Na wĩ mũgĩkũyũ wa kuma kaũntĩ. Andũ aingĩ marigagwo atĩrĩrĩ, rĩu ta Kameme na ndĩ mũmbaru. Watengo wanasemaga mimi ni Mluya. Aiya. So niyo kujituma. Yes. Hiyo kujituma na kujiaminia. Na hiyo kudeliver. Yeah. Ona hii? Lakini sasa mi screenplay digwesi andiko edito. Uguria screenplay nayo koragwo rĩu nĩ ũhoro wa mathaa. Ana udike kuna night scenes maenda rege mwaka na mraima set rege 4 am. Yes. Kuna wasi wanapiganga cinema back to back. Kwa mahora thene mothu kuna muthenya. Na inapigwa mnapiga kama miezi 2 bila kupumzika. Okay. Mkahora rege seasons ta inya nyitanu. Yeah. Wow.
Riu kuria nigetha ukorwo na raini icio ni ukionaga icio ningi ni series na ringi ni thenema irathira mukoragwo muhetwo ibuku kana hihi niki mukoragwo mugithoma na muthomaga ihinda rigana atia nigetha mundu anyite raini icio ni kuri script so kila script sasa iko na characters yes nigio kero urahura ndoch niguo kwa uge familia na character yaku ni kuri kindu gitagwo read through so before mwanza sasa ku roll tape before mabetie kurekordire ni kuri read through ukamenya niki story no irathie ko niki turariria ni ndeu ndi mwana wa mundu fulani baba ni mheshimiwa agwo ni kubehave atia unaona hii sasa producer director na AD wanataka kuweka kwa hiyo zone uko familia na kile wararuta unaona hii yes kwa ni koragwo na ni kuri read through na ni kuri andu bandu banayagwo script rosine igeni cia kuti nyingi okay na riu no mehe andu ringi mehinya wa kunyita maundu na hena andu mundu ucio ati akinyita ibuku riu kana script iria ni agikorwa agika atia akinyita raini cia ciothe riu hau mundu tanyitaga na ruwa ri ni kuri ma producer wako me patient na mundu unaweza pata msee ashiki lens vizuri lakini akiingia kwa set anakuchapia sinema moja hatari. Okay. Ni kuri mundu ihonge muhe idea kiri urenda. Ona hii? Yeah. Ni kuri mundu ugira mundu athome miraini ya A Sorrowful Scene ayo kunegera. Na ni kuri mundu ugikira environment yo atanyitete raini. Ona hii? Yes. Nikio kera mundu hii scene tunaingia next. Wikarite nyumba maguthogothirwo murango ni mundu utoi ni ahingura murango no muhingura murango ni akora maitho-ini ni akwira baba wanyu ni aguthona ngari reactaje unaona lazima utoe emotion sasa ni kuri mundu ungimwira uguo ni create meciria-ini make na ni kuri mundu wa kujel na story na lines yake so kuna watu wa couple kama kushika mistari yes ni kuri mundu wa kumukreate scenario yo kare ni mwiretu wa gitonga umite korogoco ni umwendaga ni mwacamania matatu-ini taria nake so kuna mtu ako chap yani ni ekumenya kuringithaka na raini na ni kuri mundu wa line to line no nginya ati mundu ucio yani wa munengera script ugitwarithania uguo aratwana uguo nginya hare uguo uria andikitwo kuma aratwana line word by word ni kuri andu makoragwo uguo okay challenges kana ihinga iria cikoragwo mwena ucio muno wa screen TV-ini ni tairiku hihi gogete horo wa time ni kuri productions tamanagia tao hapo hivyo nsikia hapo hivyo Bata Hilton au ni wadu masamanagia ginya for that call time ni kuri kidu gitagwo call time hoka ni thenema ni kuri productions yaga do transport as long as umeingia tao by 4 ama for that ama by 5 unapeleka hadi set turari horo wa kiroko rosini gukia rosini andu magithi marigiti ona we tauni gwisia challenge ya bene yo time waru ndokora asa ni igire ona maguta gwira ni undu wa batikome na discipline ya time nona na riu bado nginya horo wa mainukire ndide kwa kuri thena masikona night scenes digine muthire kundu gucutira kundu thitima ni ciurire ikabidi mwetere thima coke mutima rĩngĩ na backup ya generator rĩngĩ nĩ muthire kundu getha ya change ni kurire wakora nginya muraima shoot rũcinĩ thĩ na hasara kitu kingine pia guess ni stories za finances unaona hii yes siga kati ya pesa ni kora productions ta course cia na muno igire ni nini wakara rĩngĩ mwathi utuko mugima mutharu weta bigina mundu ragwetera taarifa kujukulia tha wiko hapa unaona hii wewe iko nduri nikio reng'ania nakio industry-ini no uhume kana one tare wana unaona hii so guess hizo ni zile challenges ziko sana hiyo time hiyo punctuality na hiyo tu gwisi hena bete kege okay reke twiringithanie na mabururi mangĩ ta mabururi ma Nigeria ni gukoragwo na South Africa ni ukuona ni marutaga thenema na Hollywood ungituringithania bururi twa Kenya haria industry no turi na mabururi ta macio hihi as per country ungiuga atia twi handu
Nimeona show kali zetu nimechana pale hivyo Showmax, Netflix na Shio. Yes. Niko ndo madhia wazikinya mwana wa Germany. Kuna sinema kali zimetokea koko twi hado turathie. Kwenye international casting agents bango kaginya huko bururi-ini. Nyo tamabishte makwa makihura thenema nyingi muno. Niko na mabishte wangu wako Germany. So industry ne hingukite. Gutiri haria twari. In terms of technology, camera work, ando mahigukite meciria na bado industry igapanuka. So twi hado tutikinyete but we are somewhere dogerigithania na kuria twari. Okay. Tuko mahali. Ni mundu ni marageria ni marerutaniria. Uginegera thenema ya Kenya na South Africa ri no one twi hado. Nigeria, South Africa tunawahemesha. Twi hado. Na bado warora ginya platform ya stream shughuli bado thikwisi ni rathie muno. Tene ona wakora no ginya gibidi getwaro station fulani niguo gikorwo ki absorb ni audience. Thisi kwina online platforms ya stream mathenema. Kwa thisi gwiceli tamusani ni much easier. Na riu ni atia kungikwo hihi ni atia rona undu ucio ungikwo no hakorwo na improvement industry no ikorwo ona handu hegega gukira haria tukiri ti maundu ta macio mangicenjio handu hau no heke atia no hagirire. I guess no policies. No policies ya mawatho na ki to ni tukigira shughuli-ini ri ado maruta mawira ofisini tuge uta production house ri wale watu wanafanya kazi kwa hiyo kampuni wanaishi maisha poa kuliko wasanii wenyewe, unaona hii na bado rugo wakora yani ado maruta wira ado marari ho no wira amurutite maraikara maisha mega kumukira, unaona hii afu ni tugikora runo wakoragwo na industry ya ma producer ni mikora, unaona hii ni kwa na mundu anda gutura kuonagia uria mbeca citaumaga mani iyo thenema yakabe matie maraturiha riu ni na producer hata wale wako na deni yangu na si pesa kidogo so I guess niyo pia openness ni gwika kiundu igire ho thaisi ri twametero hiki juma atete so I guess ni oriri iyo openness na ukorwo cio kuminimizwo na ukorwo yani mwena structures ya business ado yoko jama hora shughuli na word of mouth, unaona hii isho ni mocha napiga zina niko namba ya kare uko wapi aingi hivi mazu kule bob tatu adoge woka kumenya baadaye industry na kanja wala kora mwana modo production yemwe kidogo amekuja na Benz kwa set unashindwa umsana mwambia shughuli ikanji na amekuja ndai mpya mtu amehamia keja sijui wapi ni kwa ri korosio kwa thaici gwiciria ukoragwo bado na area as an artist ukoragwo na riri onogo no wendete mundu atire kindu kega ta kwandikanira kari unacheki Mochwe ni best yangu Devio ni best yangu Ukae ni best yangu lakini tunafanya na wewe shughuli hapa then maeta go no nimekwambia hapa episode nakupatia ngiri 30 ngiri 20 ngiri 80 tukaandikanira ni gesi yako na unaona hii word of mouth aruginya mamena naga aruginya wata wewe ucio ndio akora mwana wako aruga bidia ginya utoreha manuthu labda ulikuwa utiandikanire hega no unaona rege megothanetie nake episode yari kone rege ngiri 25 ngiri 30 muri akunengera 10 Dua una backdate madeni. Nakora mundu ucio na thire waku wa mweri ure no ri onge. Ona nginya mukambia kwegiria ru nginya uadui thini wa business. So from the word go, menya niki ureka na ukona structured binding agreement. Unaona hii? Niko hapa napiga hii shughuli tumesikizana hii. Hata nginya ungetwara wakili. Naona nito iguthanetie nake. So ni hizo na pia policies za industry yako rege nego shooting malako production bado gavo go mega horo wa content creation ukoragwo na rates ho favorable kwa industry naona jupi industry hizi guru kama watu wanafinywa sana by the way motivation ikoragwo muno makiria ni muhuko kabisa. Social media ni ciokire ni kuri TikTok ni kuri Facebook ni kuri kindu gitwa Instagram ni kuri ona Telegram icio ciothe ni cithondekete industry ikagirira kana hihi ni guthukia cirathukia na tukiwe ni ciageretie muno Unajua sasa kitambo ndio ujulikane lazima ungeenda mali wasi wako. Unaita tokea bi industry no ginya kire Kenya National Theatre. Usamania na Oli Broda, usamania na Papa Shirandula. Usamania na mundu wothe andu moka Kenya National Theatre.
Thaici rĩ ũgĩka tondũ twaku karĩ producer fulani kana director akuone no kuna mũndũ akũdm akwĩre kama ujaribu kitu fulani so pia kuna hiyo positivity pia social media unaona hii na hata sasa watu wamejiaminia kuna watu wa Korogosho wanapiga sinema zao kuna watu wa Mathare wanapiga sinema zao kuna watu wa Kibera wanapiga sinema zao so ina create hiyo platform ya kujisell unaona hii at least toginya utegemea mainstream media this no muhigure ka industry kanyu mu attract interest ya duma ahora thenema ina bigger scale mamwite so imefungua pia platforms na opportunities watu wengi hata sasa inajua wakogi kwa mashow kwa TV lakini wanapiga stories zao kwa mtandao kwa hiyo unajua una positive note ni ada rweta industry bado andu aria makoragwo behind the cameras ni kuri andu megũgikorwo hihi ni maroya video iria mekuhura na mbica kwina aria angi mareka editing andu acio ni mateithikaga kana aria maronekana hihi ukuona ni marateithika tondu ni wonaga andu actors ona magitirwo mawira mangi ma ku advertise ona ringi brand ambassador na maundu ta macio aya mena guku uguo ringi he mundu ungikorwo ni arenda kuingira media megucoka maikare atia acio jeshi ya crew ni jeshi ya crew ukwira ndi horo wa riri wira waku uhuraga atia rifaro Ado sama survive na word of mouth. Kuna show fulani inafaa kuanza. Kuna watu wa kamera ita na nini na nani. Sasa sana masurvive na rifaro. Na wanagie bado makome under production houses. Yes. Unaona hii? Akora rumodo cio epirori-ini ya kambuni yo. Koguo ti freelancer muno. Ugo kora rege show yatu yakwambia ri. Production house fulani ni iretwo ni nyumu gutuhurira ati ni mafulani already bodo cia ndaivurire ho no bado no kuri ma freelancer na iba rigi nata kuna sona napenda kupiga shughuli wakiwa freelancers roso uma asio maeka gwate ni word of mouth undule msanii anashikanisha uradi na msee unatafuta nini pigia debut unatafuta nini sound urera mundu fulani na makome serious muno ugithie production serious ri ginya waya ikomete haro ndungihutia asa ona kongwa professional yo design unaona hii tunamenya credibility ya gutwa wira ungi ralila ina riri urareka seti-ini iyo so wako sawa hata naweza kwambia hata wase wa crew zingine wanaishingi maisha poa hata kuliko watu wanaonekana okay kuna production zinalipa watu wa crew pesa fiti sana makaiganira unaona mundu wa crew aikodi na sini ona yake usio no wakaroka by the way kamera lazima itawashwa sound lazima itawashwa watu lazima watakula hiyo set modo wa drop no ginya akaigira so unapata galo wase wanakula fiti hata kuliko talent yenyewe unakuwa memafutani koguo mundu ungienda guthoma no mu advice hihi mundu akigwa hamuno kana ni uthomere mothe haria ugateithikira wewe kuanga mtu wako ready kukimbia na opportunity uterera mundu iga ati thomeire kindu fulani ni gweterera CV yaku miandikite uguo koragwo mundu flexible mundu mamwe wana guthomera na kuu mbere na ukoragwo ready ukoragwo mundu teachable unaona hii yes kwanga tu mtu wako ready kulearn kitu mpya yenye ujui lakini pia unaweza pia hema na interest unapenda siku hizi hata kuna mtandao dhaisi ugeke kono detail wa cameraman kana wira wa camera work dege kana wedo uhoro wa sound YouTube iko Instagram iko live information ye ha so hiyo kitu na filma zejo inakubamba hiyo interest uko na labda ni sound hemo ndo detail horo wa sound hemo ndo detail horo wa regene watu regene unapenda sana labda kudesign watu sasa hizi iko kwa mtandao unaweza jifeed before unaweza sasa kwa grao yenyewe okay reke riu tukingire mwena ungi mwena uria ukiri wa utangathi na riu ni ugikoragwo na show ya guku Kameme na ni ukoretwo miaka mingi by the way no twire hihi hari ha acting tondu niho wakiriri wacokire ugikora atia kwa media na gutari atia kwa media ndekorire atia ugo ndakwira atiriri kuhema na chance ukiambiwa na kare kesho huko nikute hapo DSM saa 2 sema niko unakikorera tigiti wetha unakana wabia gutembea utuko yangu likujanga nikipiga usani zangu huku nje bado niko napigisha watu luku ndagira mare gekoba nilikuwa nachambua mamali so kuna station nyingine ilikuwa imeita watu mahali yado mete to screenplay yado dete to de guest
no godakwira koragwo mundu kwaria na andu rudetwo andu ndi guest ri tugicokio tauni ri producer wa show ngimwira ati ungikaigua handu ni ukanjira rugacoka kuria utaga wira reke gwe na show irenda kwambia aya akirikana ya chari etagwo Mochi nikapigiwa simu aje Mochi zuko nikamwambia niko unfortunately ndathi screen test yo ndiapenyire unaona so siku fulani nisaka ndaimeta guchambua mamali wathi uko ni kuga atia ndaimeta guchambua ri ndaimeta gikomba so hiyo time nilikuwa nimeenda hiyo interview place hiyo ingine dema alikuwa gabisi tangu tukiwa calling ngemwira ugo ndirakwira ngibere by then nimetoka huku kwenyu ukisikia kakitu ni chapi tu rugima wathire hena chari wakora guko gwa kame wetagwo mtu cinema kana Eriko wetagwo Eriko ahoe mureithi okay demo ucio wetagwo Jesse Intare akejera ati nimepea chari fulani namba yako atakupigia simu mchapiane na kija na ugo ndakora horo wa social media social media unaweza feed kila tunataka kwa hiyo modo wa saini okonyua kwa hiyo modo wa opportunities ni oguciona ro rutana wake to Facebook ni Eriko Eriko alikuwa ameipost kwa Facebook. Wow. Na alikuwa amesema anatafuta msanii za piga shughuli entertainment ya urban ina vernacular TV station. Kama unaweza veni tafute ndio hii namba. Wewe alikuwa akihorera thimu muthanyo mwakejera. Ni aje Mochi kwanza tio waine. Nimepewa namba yako na mtu fulani kesho huko. Nilikuwa niendie kuga ati ndire kugemera. Niko. Hiyo time sasa nikikuja hii show, nikikuja Kameme ni yaka revamp. Kameme ilikuwa ina Jerry Brand. Rumeda kwa bia show jero atagathiero. Na kale kadem supiga nako show shiko. Hiyo time alikuwa anaenda kublessiwa na mtoi. So nimeda modo ngenyitera show. Hadi mata night live show de kainame. So nikakuja hapa tukapiga. Yes. Tukihura tugietera twitwo. Ngebe kugia ginya Eriko. Kwani wale watu wetu bado? So sasa siku moja nikapigwa sababu gehoro thimu geti kwa CV gikandika masindo sasa story ikasonga leo niwe yoyo uzo ni ndi haha atia kogo mundu wi haria no mwe encourage no mwire niko mana nguri ndo kage ndoge hota undu iuga ni uhota ikava menyagire hau na pia mimi nishukuru sana pia Eriko alikuwa patient na sisi wow before tuanze hizi shughuli toka gaurako Jumi sijai command camera before. Eriko niyo agatuonithia. Ni ciarikia guthoma waturegira studio. Utariria ndo. Wewe niyo kamera witagwo watia. Yes. Hata hizo vitu zote nasemanga tuliziandika chini na Eriko. Wow. Ajuragia ru were tono ni urenda kuigira uitagwo watia. Nikarudi nini ndeza fanya watu wakukumbuke. Ni unakuja nayo mpya. Na mundu wajiraga atiriri. Imitation is limitation. Ndukanenda gutwika ta kare ni yetu hakuna mtu mwingine atakuwa kama wewe so unaweza kuinspire na kare lakini we jipange kwa match better kumliko unaona hii ndio ungeto huko nini unaweza fanya beyond yenye kare ana nini unaweza fanya so guess mimi kitu nilipatia gampenyo pia niwenda wazimu nilikujaga tu na vakoza ni diare you are normal TV host ndo mehomo kama kanyita tai ndio kama wala nimereso katu ikiri tuasokeria Dunia diari mwendo wasio. Mimi nilikuja tu na vibe yangu. Na ikapik. Na pia ilikuwa nikajua nafanya kitu poa juu wale wase nilipataga magwiji kwa game. Jogu wa joroge na majiri akachari dokareki ya manenyare. Na majira aya udosi wale kadokareki. Kana hudhira view. Unaona? So watu wakaenda hivyo wakani embrace nikakubalika. Na at first ilikuwa rahisi. Nilikuwa natusiwa. Ate do. Aya. Twarumago hana kademu yetagwo IVA. Ti mundu wothe ukwendete by the way. No nima. So with time unaanza kugrow thick skin. Kwa kamenya hii show by this fanyi kila mtu. Kuna watu wani utaingia kwa comment section mazejo wa kutusi. Lakini kuna watu mbao pia wanapenda shughuli. At first nilikuwa inaniguza roho. Wana mundu utakoi. Ruwandu mirake. Nikioigwa gandu akini marakwit mundu ni ehere. Hizo siku za fofo tulikuwa tunatusiwa. Afa ndo makabia huko huko mako embrace ite. Ukagia team behind we. Unasema na gura theka Grace wa vasho. Unapata ni kuna mbogi iko nanyi. Yo no kiuma gore mamanya waru moni andu erere. Andu 48 me nawe. Abo unakuja kwa umegrow thick skin. Karoka. Hizo no ge no mani ede sawa. Wandigia gatoro. Na onacio no makwendire. By the way. Riu mwaka uyu ni guthira urathira wina miaka igana guku?
uko jikarite no kabura ndiri igura no kabura ndiri igura nimekaa nimeta siwezi hesabu ni miaka ngapi ndio ni miaka mingi lakini mazee jo ni grace ya God mtu wangu no udakwera mundu reliable ona hii yes juu hata yote mnakwambia nimekaa hapa pia nimefutwa nikutetwa maita mbele ona hii kwa time mazee jo unaambiwa mazee jo kampuni kwa 1212 vitu haziendi right za company tumeona ya ku restructure itabidi mazee mrasta umetembea nono duwawira wa kule ukakua ndo maika makaiga Devi huyu kijana alikuwa anapiga shughuli karere tutere mwili tu sio mazee jo each and every single day yani unageutaira na uedete hakuna akuwangi ukifanya job niguo na kwangu ni kujibamba na hewa kamweke wewe hema na wewe piga nayo the only difference between mimi na mtu akaocha ni opportunity tu huko nje kuna wase wakali sana kuniliko nikamweke niguo kwa hiyo kama kako kama dhama umeri jibambe jiachilie mazejo ni ati atotoi undu wa moch tukirikireria kandu toi igegia besa no nyongere ciana Twira ciugo cia muthia tukirikireria nda social media rege na fan he murwari guo mujeshi no jitagwo kamasta ga kururumia kana Mr Mavila Mr Mandunya Mr Matuyu Mr Mavujieng goragwo wa Kameme TV Monday ginya Friday ni kuma iko miginya thinasha na muthenya wa Juma kare supiga rege turarege twina kandetagwo Devi hau uguo kuma thethano ginya thaa mugwanja thiini wa Kameme TV na K24 TV thethano ginya thaa mugwanja nayo Juma utuku kuria kwa radio Milele FM 104.8 FM tena kandetagwo Kevo DJ Jirens DJ Rodney tunapiga mazejo in short yani I'm happy man nafanya kitu napenda mazejo na unaifanya vile inafaa kabisa nashukuru tukwiruragira tondu na ukiheraga ngagikorwo ngiingira ningi nago nginya ngari guka ithari agihenyera atia yakihanyuka atia so asante sana Moch karibu sana Andre gwita aya ni uri jeta nyabe gwita ngurugire kahua aya lati ige yendete lati no ginya ngure kama sindi kaige nyumba ni undu waku tukinyia kahua thank you muno makiria mwiroreri wakwa asante sana nigutamukira ithari riega na tukiuma na mugeni mukiwe na rucio no mugaikorwo nake tafarira yake igikoragwo ya thaa 10 nginya thinashara na riu nie ni kumagara na nigumwendithiria hwaini muthaka monjetaga wa ngari wa Njenga Nduge mwena wa kuria guo Runda hara Imperial Chambers hakiri na lounge na gikorwo kiri mwena ucio no tucemanie bye bye Kameme TV muthegi wa ruriri na kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV twandikire woni waku kwetu